Ipinang subhay pi siya siliangum LL News. Mentang ipin iya pi yak way ke rizon. Kabatip kerteng kum ka Silvan Horizon Rizon. Kabadan po nong seder. Blok 1 rubah distreng. Kini ke jaka kalong ke itynnad. Baka jaka jengiru kalong ke bakut. Iban kiti ru ilong ke bakut basubah. Baka doru ke babin. Hila ru bonwan kai kum siyeng hisam. Sparlok lani shikpu sru jaka saru kilang ke TikTok. Lada pis teman ya gini ke video salat basa share wala da pikwa menomdu ya ke bangin sekmi biang pila dan subscribe tiba kwa bani isu sa kiwe ke jaka ba itynnad ka kini ke channel pila dan comments boleh sibuk.